Pemirsa, penerkaan indeks data pasien padam COVID-19 sani nenten tinas kantun kelimbakang oleh aparat kepolisian. Nenten tinas nyani data sani Kemedalang dan Pasar Puniki kauningin tatkala wenten pasien sani sampun kenak nanging mungguh ring data pasien padam sangkaning COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Idewa Gederain tatkala ngicen konfirmasi mausang, wenten keuangan tatkala utawi human error, saking petugas ring kasus inucap sani memargi ring rahina sani cara, tanggal 4 September warsa kali tali salikur. Petugas operator data sani ngimput data inucap, sampun uning indek keuangan ipun, nanging santukan sistem sampun tutup tergala sampun sandi, ipun durung sida macikang mali, Raris keputusan untuk nadabin male ring rahina benjang. Raris ring tanggal 5 September, data inucap sampun kebecikang. Pasien sanis durungyane kejantanang padem sampun kawah munggo ring data pasien kenak. Artosnyane keuangan ngimput data sampun kebecikan ring tanggal 5 September. Kauningin sedurungyane, kerama sani kejantanang positif COVID-19 tanggal 24 Agustus warsa kali tali selikur, untuk selanturnya ngelaksanang perawatan isoter, ring Hotel Prime Biskuta, dawak tanggal 3 September warsani mangkin, ipun kejantanang sampun kenak tur sampun ngelintangin masa karantina ring hotel. Selanturnya ipun mawali kegenap lakadan untuk merarian kantos mangkin, nanging ipun kejantanang sampun padam. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.